Dame i gospodo, dragi gosti, dragi prijatelji, dobroveče u Muzeju Vojvodine i dobrodošli na otvaranje izložbe 100 godina srpskog vojvodskog zrakoplovstva 1912-2012. Ja molim našeg domaćina, gospođu Agnu Šozić, direktoricu Muzeja Vojvodine, da vas se obrati. Dobroveče, dragi gosti. Čini mi izuzetnu čast da danas, kada je Muzej Vojvodine proslavio i kada još slavi 165 godina svog postojanja, imamo lepu priliku da otvorimo još jednu izložbu koju su nam priredili saradnici Muzeja Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva i koja je izuzetna za nas, jer kao deo te izložbe dolazi nam jedan deo muzejskih eksponata koji mi još nismo videli, a to su snimci, aerosnimci Novog Sada i šire okoline iz perioda između dva svetska rata. Ja razumem iskonsku tu potrebu čoveka da poleti i taj san čoveka da poleti, ali ja moram da priznam kao civil da mi je najdraži zvuk kada avion sleće i kad dotakne beton piste i da znam da sam na zemlji. Zato nebo iznad nas prepuštam vazduhoplovcima. Današnju izložbu koristimo da se zahvalimo Muzeju Vojvodine za pruženu pomoć. Zahvalnicu će direktorici Agni Šozić uručiti pukovnik Dejan Joksimović, načelnik štaba vazduhoplovstva protivvazduhoplovnog sistema. Voli pukovnik da se ljubi. Molim gospodina pukovnika da sada izvanično otvori izložbu 100 godina vojnog zrakoplovstva Srbije. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, vaša predsjedništva, gospodo oficiri i poduzetnici civilna lica i svi zaposlenici u vazduhoplovstvu, želim vam dobroveče. Dame i gospodo, dozvolite mi da u ime komandanta vazduhoplovstva najsrdačnije vas pozdravim, general-majora Branka Živaka, svih vazduhoplovaca i svih udjelitelja u vazduhoplovstvu. Dame i gospodo, samo 9 godina nakon leta braće Rajs, Srbija se svrstala u 15 zemalja koja je prepoznala značaj slobodnog neba. Od balkanskih ratova pa sve do 1999. godine značaj vazdušnog prostora u odbrani otadžbine je također prepoznala Srbija. Narod koji ima vazduhoplovnu nauku i tehnologiju i 100-godišnju istoriju svakako pripada naprednim narodima Evrope i sveta. Uostalom, našem narodu to nije potrebno govoriti. Današnje naše opredeljenje da sami čuvamo svoje nebo, koristeći postojeće resurse i pripremajući se za novu tehnologiju kako bi zadržali kontinuitet našeg vazduhoplovstva i slobodu našeg neba. Večeras ćemo svi zajedno pogledati na planovima i uveriti se u kontinuitet 100-godišnjih postojanja našeg vazduhoplovstva, zahvaljujući
muzeju Vojvodine, građanima Novog Sada i Vojvodine. Proglašavam izložbu 100 godina vojnog vazduhoplovstva Srbije otvorenom. Da lagano prođete kroz proteklih 100 godina vojnog vazduhoplovstva Srbije, a zatim da se u donjem foajeu muzeja poslužite na prirodnom hotelu. Hvala vam još jednom što ste došli i želim vam prijatno